Keza ntabwo wamenye. Keza umushiti wanjye. Je ndi inshuti yawe. Yesu umushiti wanjye saka kanya Besto. Yewe. Tuyazi ndi inshuti yawe. Besto ubwo. Isuku ubundi ubwo ibyo bintu babizanishije abari ibiki bakakanya. Ngo ngwiki? Ibyo bintu utangiye kwizanishwa n'ibiki. Ubushiti bubyara akwabona ababwiye ko dukundana by'ubushiti nizere ka ubwo ndabifashe nabi. Wanenda turaba Besto. Ngiye mutera inda se? Narinje kubikubwira yuko wanenda. Aswe bana. Ngo harya ngo shiri wayitwa nde? Akosha Keza mugira imikino mana. Ntabwo ndi gukina mana. Ukumva ndi gukina nawe? Singiye mutera. Harya ngo ndi Besto wawe. Singiye wateye inda ubwo n'undi. Erega nawe ugira abushiti benshi. Ntabwo ari ingeto. Shakira. Ari tuyazi umbeshya ngo njye nawe turakundana. Ngiye mubeshya. Besto nabirenze kandi Chirman. Yagoze none. Iyo ndasini yanjye ahubwo shaka nduyegekaho. Ni yande? Babandi bose byunyereka ndetse ahubwo ifite n'ibibazo byinshi. I'm sorry. Nakibazo. Yo, what's poppin'? You guys see drop bang after bang after bang. So there we are back with another bang. Nk'ibisanzwe it's a loyalty test. Dukomeje gusukura umujyi, dukomeje guca kavuyo, dukomeje gucimaka. It's a 2024 happy new year guys. Umwaka mushya kabisa, umwaka mushyashya, umwaka mupyagara, You know what I'm saying? It's a loyalty test. Umwaka ushize twaragerageje gusukura umujyi, you know, bigenda byanga ariko we are back stronger than before muri 2024. Hello beautiful girl. Hello. Amakuru yawe? Meza. Umeze neza? Yego. Meze neza. Ndi kumwe nande? Keza. Yeah. Keza kuri Keza. Yagoko. Izina ni ryo muntu. Oya. Mbese. Izina ntago ari ryo muntu. Ntago ari ryo muntu barambese. Alright Keza, uremera ko dukorana loyalty test? Nta kibazo. Nta kibazo. Sibyo? Mu buzima busanzwe ukora iki? Niki ukora kugira ngo ubeho? Jamye wacu. Uryama mu rugo. Okay, na job ufite. Okay. Boyfriend wawe manenge kingana gute? 2 years. Wait. Myaka 2 umaranye na boyfriend wawe. Imyaka 2 rero ni myinshi kandi urabizi urukundo. Umunsi wemeze neza ejo bikanga, sibyo? Nirebanga mwakoresheje kugira ngo gisa n'uyu munsi we muri kumwe. Swe nirihera. Twarakundanye nyine turagerageza. Mwarakundanye muragerageza. Urukundo rwanyu rugamije iki? What the fuck? I don't know. But nyine urebye bitewe n'imyaka wenda tumaranye rugamije wenda tuzabana nawe amenye. Now you are not sure? Yeah, I'm not sure. Kubera iki utari sure? Ntabwo mbizi nyine. Okay, ni nayo mpamvu. Okay, wizera umukunzi wawe? 90%. 90%. 90% se ko ari nyinshi kubera iki se wabansabye ko dukorana loyalty test? Ngo muri Kigali urabazi. Okay, that's why. Yeah. You want to confirm, urashaka confirma neza umenye nimba koko boyfriend wawe agukunda. Yeah. Sibyo? Uhera kuvugana na boyfriend wawe rya like kuri call. N'uyu munsi mwavugana. Mwavugana ibiki? It's a loyalty test. Ibyo bakundana nyine bavugana. Ibyo bakundana bavugana. Wow, that's massive. Say that's massive. Vuga ngo birarenze baby. Birarenze baby. Okay. Uhera kubana na boyfriend wawe like face to face ryari? Like iminsi 3. Iminsi 3. Okay. Harahiye? Urumva byabura. Ntabwo byabura. Okay. Ikintu ushaka urama nimero za boyfriend wawe ndamuhamagara mubwire ko ndi kumwe na girlfriend we. Ikintu ndi umusabe ndamusaba kugira iki? Kumbwira izina rya girlfriend we. Ari we Keza. Ufite icyizere ko bari buvuge? Yego.
kubona ubivuga nkaho nta cyizere ufite wagwize. Ndagifite say 2 years man. 2 years. Ufite na confidence. Okay. Oya. Turamutse tumuhamagaye ntakuvuge. Akakwiyakana wabyakira gute? Nabyakira gutera. Shasinzi. Ubwo reaction nyine urazibona ariko byabaye nabihakana. Ariko njye ikintu nakishimira nuko yakuvuga. Sije nicyo nakishimira nyine. Uko nakuvuga ndene urukundo rwanyu mane rugakura rukagenda. Yumva mukazadutumira mane mu gike cyanyu tukaza mane twakubisemo dukoti men. You feel me? I feel. Umuntu aramutse aguhaye 5M guca inyuma umukunzi wawe. Nabyemera. To be honest. Oya. Wapi? Urukundo rero rwa mbere. Urukundo rwoje. Umuntu usagwaye eshanu ngo uryamane na boyfriend yawe mutarakora ubu. Akora kumva ibintu uri kumbaza. Mukanya waruvuze ngicya. Ibaze. Bambaza ibyonze nka mwarimu. Niba duhe n'ijano rero. Cyangwa ubuntu nese ubundi nibisanzwe biba. That's massive. Ni cyo kibazo wagiranye na boyfriend wawe. Uravuga no like ibyanjye nawe birarangiye. What's that? Kibazo? Like swingera. Unara muchitinga se nacyo. Wigeze ubigerageza? To be honest, warabigerageza? Oya. Okay, iwe. Oya wese. Nago busy nago ndamufata. Ntago bizi ntago uramufata. Uramutse umufatanye n'undi mukobwa wamubabarira? Sha biragoye ibyo bintu. Biragoye ariko biterwa nuko umufashe. Ashobora kubwira yuko yari yasinze weda. Yasinze se inzoga zigatuma aguca inyuma. Nkuko nyine wenda nanjye wabona byambaho. Nawe byakuba. All right. Urama telefone yawe. Then duhamagare tumenye ukuntu gahunda zose zimeze. Mbere yuko duhamagara umukunzi wawe, ni iki kintu wamubwira? Ndamukunda nyine serikira bamubwira cyane. Ndamukunda cyane. Yego. Kangaye kwijana. 90 nkiyo nakubwiye nyine mwizero. Ukunda 90 kwijana. Wow, urukundo ni rwiza. Kwandikamo nimero za boyfriend wawe then umereza nga tumuhamagare tumenye ukuntu gahunda zimeze. Njye ni apart nkunda cyane tujye guhamagara umukunzi w'umuntu, you know what I'm saying? Okay. It's about to go down. Katwumva ukuntu gahunda zimeze. Allo? Salama grand frère. Salama. Meze neza? Yego ndakomeye. Ndakeka ntago wamenye. Njye nitwa The Real Gasana ndi mu YouTuber. Yego. Mfite show yitwa Loyalty Test. Yego. Right now na hosting a girlfriend wawe. Ndakubaza ibibazo bitatu and then umesha amahirwe yo gutsindira gift mu kiganiro cyacu. Girlfriend wawe? Yego, girlfriend wawe. Yego. Witwa ndugo? Sugira girlfriend umwe? Yego, niwe turi kumwe. Siniwe wese uri he? Ngende mu mujyi wa Kigali, Girlfriend wanjye mwahuriye mu mujyi wa Kigali rero? Yego, niho twahuriye. Yakubwiye ko yitwa nde? No, ndakubaza ibibazo bitatu and then nicyo kirimo mu byo ndi bukubaza. Yego. Okay. Umukunzi wawe maranye kingana gute? Been like umwaka n'amezi ane. Yego. Girlfriend wawe ni muremure cyangwa ni mugufi? Ni muremure. Yego. Okay. Niba atari ibanga girlfriend wawe yitwa nde? Yitwa Impano. Yitwa Bebe. Yitwa Bebe. Yego. Bebe niyo mazina ye cyangwa ni izina umwita wowe? Oya. Agaye amazina ye. Amazina ye ni ayahe? Yitwa Noella. Yego.
ntabwo ari we turi kumwe ndi kumwe n'umukobwa twahuye arambwira ngo aragukunda ngakunda wenyine niyo wampaye nimero zawe ntabwo nagiraga nimero zawe ariko ntabwo ari Noella yakubwiye ko ankunda ariko si yakubwiye ko ngiye mukunda yambwiye ko mukundana yambwiye kuri boyfriend we yakubeshye umukobwa se ni ngo girlfriend wawe yitwa nde? yitwa Noella. Njye ndi iki cyawe ubwo? Wowe hari ubwo urinde ubundi turi kuvugana. Nta nubwo wamenye. Kanombe. Nyibutse izina twumve. Keza ntabwo wamenye. Keza w'umushiti wanjye. Njye ndi inshuti yawe. Yesu gusa umushiti wanjye asa akanya Besto. Yewe. Tuyazi ndi inshuti yawe. Besto ahubwo. Isuku ubundi ubwo ibyo bintu babizanishije abari icyo akakanya. Ngo ngwiki? Ibyo bintu utangiye kwizanishwa n'ibiki. Ubushiti bubyara akwabona ababwiye ko dukundana by'ubushiti nizere ko ahubwo ndabifashe nabi tu. Wanenda turaba Besto. Ngiye mutera inda se? Narinje kubikubwira yuko wanenda. So umva reka swe bana. Ngo harya ngo shiri wayitwa nde? Akosha Keza mugira imikino mana. Ntabwo ndi gukina man. Ukumva ndi gukina nawe? Harya ngo ndi Besto wawe. Sinjye wateye inda ubwo n'undi. Erega nawe ugira abushiti benshi. Ntabwo ari nge tu. Shakira hanze. Tuyazi umbeshya ngo njye nawe turakundana. Ngiye nkubeshya. Besto nawe nabirenze kandi chiri man. Yaguze none. Iyo nda sini yanjye ahubwo shaka nduyegeka. Ni yande? Abandi bose ujye unyereka ndetse ahubwo nifite n'ibibazo byinshi. Yaguteye inda? Nayo nkwamagaye guze ngore. Buze nuko mbivuga. Ngo menye ukuri basi none go di Besto. Besto nyine nakunda. I'm sorry. Nta kibazo. Ndabimenye nyine nta kibazo. Ako cyangwa ushobora kuba warabyitiranyije? Ntabwo umuhungu mukundana imyaka 2 wabyitiranya. Uze ndi umwana. Abona ndi umwana. Ntabwo yarabizi ko yaguteye inda. Irindi guteganya kubimubwira. Ariko sowe. Niyo mpamvu aje gukora loyalty test. Nyine naje kumenya ukuri none. So what the fuck. Ngo di Besto. I'm sorry. Nta kibazo nyine to. Ntacyo. Ako byibuze umenye ukuri. Nabuze n'icyo denzaho. Niba